Korea atika ya nok fambesamy tena salama atika tsy marary hoe izay tena marary le tena miraha fahasalamagna zany. Elaela koa moa raha tsy nanao video satria haero avao ty live ty fa samy tena misakoroko koa. Maro ty raha atao, maro koa ty adidy amandraiky tsy maintsy vitagna zany. Tato ato zany raho niezaky nagnaraky statistique momba Madagasikara zany le miezaky zany tena mampitaha le statistique miaraka amle réalité. Marigny moa zany fa tena statistique surtout a Madagasikara zany misy mitombogny le misy koa tsy mitombogny zany satria sarotsy be zany tena magnangony tena base de données a Madagasikara mba ahafahagny managny fijery akapobe zany hoe ino marigny ty raha misy ao le manao akory tena fandeha ao satria presque zany tena réalité hafa mihitsy zany. Amako raha manokagna aloha zany c'est basé raho surtout amle resaky capitale zany. Capitale moa zany tena important amy tena économie na pays raiky zany. Zaho moa zany tsy de tena hoe hanao comparaison be firy zany fa se focaliser hoe Madagasikara zany. Voaloha moa zany nao tena hoe zaho moa zany tsy hoe mpandaligny économique moa zany fa mba managny hoe fahalalagna akapobe fa na ohatsy nareo hoe mpandaligny économique le afaky tena mbo magnazava ke ary zay ndaty magnety video toy amy commentaire ao zany. Na ohatsy hoe misy diso raha rehafiko bien sûr zaho tena vogniny hoe hianatsy koa raho boka mahareo ty fahita areo le situation Madagasikara ao zany. Statistique moa zany hoe nao nagnety raha zany tena statistique amy tena hoe 4% ty ndaty tsy anasa zany a Madagasikara ao. Le mahita raho zany statistique hoe 2,35% zany tena hoe ndaty tsy miasa a Madagasikara ao. Le magnontany tegna raho hoe tena zay marigny ve tena réalité. Raho agnisa tena hoe ndaty tena hoe ny voyage zany nao atao a Madagasikara ao. Maro tany andehanako ary maro koa tany fanipetrahako zany a Madagasikara ao. Matsiry hafiko avao hoe fampipetraky Tamatave raho plus de 3 ans, Tananarivo, Beta Fort-Dauphin raho, nandalo raho Majunga, nandalo raho Nosy-Be, nandalo koa raho Tuléar, Mvombe bien sûr. Le nagnety zany raho hoe tena manao akory zany tena tahampiasa le tanora surtout satria moko zany Madagasikara zany tanora takobe le tsy maintsy mibase amizay tanora zay tika hoe firy zany ty tanora managna asa agnaty tanora 10. Le magnety raho le statistique zany hoe tena mitombogny mary hoe le tena hoe 2,35% ty ndaty tsy anasa zany a Madagasikara ao. Ya raha tika mahalala zany fa tena hoe sur 10 mety tena 2 avao zany tena hoe ataoko hoe à l'envers mihitsy zany le statistique satria mety possible ary na de zany aza hoe mety possible hoe ndaty en ville avao zany tratry le statistique fa ndaty ambany volo mety hoe tsy voa tena araky soa zany hoe ia marigny tena miasa ia tsy miasa ambany volo agny fa na de zany en ville zany de maro avao koa zany ndaty tsy agnasa surtout le tanora zany agnaty ty 10 personnes mety hoe 2 personnes ndaty agnasa managny asa zany managny tena hoe fitiram-bola asa stable zany. Le zay nefa tena misy impact amin'ny développement économique atika zany. Io moa zany fandrehafiko boka tamy voaloha teo hoe ty économie zany miankina amle capitale. Tika nefa managny capitale capital humain zany 28 millions ataoko hoe mba tena fa afaky hoe na ohatsy tena miasa aby zany reo ary tena mandoa hetra aby reo ary le hetra koa tena tsara tantagny tsy de tena toko latsaky hoe zao zany tika amle resaky économie zany fa amle resaky hoe fanagna le jeunes surtout zany le jeunes amizao hoe asa zany tena ambany be par rapport amle statistique miboa. Solution
io moa zany zay tena hoe izahatikagny zany hoe samy miezaky zany mahita mikaroky solution zany fa tikagny eto moa zany samy mahafantatsy hoe zao ty problème zao ty raha misy de ino zany solution. Le solution zany le fizahatikagny mamorogny asa zany, mamorogny asa satria asa zany ty fahazoagna asa moa zany fa grave be tsy misy tyle zany mandoa vola na manao corruption zay vao mahazo asa. Zay aloha tena réalité misy amin'ny tanàgna ao. Le hoa ty jeune zany zay mba tena hoe managna accès amin'ny resaky entreprenariat zany miezaky mamorogny asa zany hoa le jeune tsy managna asa ary manao formation continue hoa ireo jeune ireo mba ahafaha ireo koa midévelopper, manao développement personnel sy professionnel zany. Somary tena maro be zany le raha tena rehafitikagny tandroany fa nizahagny hoe niafoizigny kelikely zany natao zay mba tsy mahalava azy fa ho azy tena zay raha zay zany hoe misy impact amin'ny tena économique en général zany le tsy fanagnana asa zany satria tsy fanagnana asa midika tsisy fidiram-bola ho an'ny le ndaty directa, tsisy fidiram-bola ho fanjakagny le miteraky zay raha zay instabilité sociale, lasa misy insécurité satria tsy maintsy hinagny ty ndaty nafa tsisy raha hoany eto tsy maintsy mahita moyen avao reky zany ka man le mizay resaky statistique zay avao koa zany hoe ny source rahako moa zany miezaky raha le magnenty le source internationale le miezaky avao koa raha magnenty statistique amin'ny Instat moa zany hoe afaky henteareo en ligne regny miezaky hoe magnano base de données à Madagascar ao zany fa le réalité zay rehafiko tamareo teo hoe hafa tsy de tena hoe mifagnaraky soa mio zany fa zaho tsy mirehaky hoe tena diso le statistique ao fa amty avis personnel par raha tsy hoe hagnaparitaka amareo hoe zao ty marigny zao ty diso fa samia zany magnenty hoe zay metimety hoe hita hoe tena marigny na diso ty raha antiako zany hoe statistique hoe afahako hoe miglobaliser le raha zany misy site zay zany tena financé Google zany tena hoe magnome le statistique ambaliky ao zany magnome le données niraisy tamin'ny organisation mondiale reo FMI PAM miaraka amin'ny organisation mondiale de la santé ao zany tikagny magnenty mahita hoe taux de croissance économique na humain tsy moa zany fa data commande zay ty agnara le site zany arahako amizao zany tika zany hoe resaky statistique avao hoe mahatsapa zany tika hoe tena surtout tika gasy zany tena taraiky zany les jeunes surtout zany mahatsapa le raha nefa mbo maro agnisa koa zany ireo tsy mahalala tsy managna accès à l'information zany de hitatikagny ty raha mise passé ao zany bien sûr tsy hoe raha ty avao ty raha mise passé à Madagascar na le atao le fitonjam-panjakagna fa misy raha vita koa teo regny koa zany mila hentegna hoe le asa vita le mila mahay misaotsy koa zany fa hoe nahavita zany le fanjakagna magnaraky zay zany hoe les jeunes zany ka man maro zany tena miala ta Madagascar ary zay misy zany tena hitako amizao hoe ty objectif ty jeune zany à Madagascar le ty hiala ao avao zany donc zany na les ressources humaines zany hoe afaky miasa Madagascar satria ao fa tsisy asa mandeha mipitsiky zay ahita agny zany na Maurice na La Réunion na aia zany ka nafa tena hoe ahita asa ka tsy Madagascar tena important moko moa zany ty retour areo mba ahafahatikagny hoe mifanakalo hevitra zany le
magnety hoe tena ary koa misy source zao tena raha misy zao tena hitako hoe toko hahitsy amin'ny raha rinehako zany man zay moa zany fa amandalagna andeha hibosy raha ohatra hoe le velako maro zay le manjam-piaogna ndraiky